नायथों हिनजावफ्राबो माबायदि थेला बोनानै जानांगासिनो दं। जे नखर नखर साख्रि होनाय जासिगोन। नैबे भिडिअखौ आंनो हरदोंबा आंनिसिम सफैदों। बिराद गेदेर मोनसे बाथ्रा दं बुंनांगौ। बिनिफ्रायबो देरसिन बाथ्रा नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दङ। मानगोनां इउजि ब्रह्म केबिनेट मिनिस्टार बिथां सारनिफ्राय बर'फोरनि थाखाय गोबां मुलाम्फा गोनां जायफोरा दासिमबो बे मुलाम्फाखौ मोननो हायाखै बैसोरनि थाखाय स्पेसियेलि नैबे भिडिअआ। এতিয়া মই এনেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত গম পাইছোঁ যে আঠবিধ যিটো সামগ্ৰী GI টেগ লাভ কৰিব গৈ আছে, কিন্তু অফিচিয়েলি GI মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা এতিয়ালৈকে ঘোষণা হোৱা নাই। আগতে আমি যোৱাৰ পিছত প্ৰায় 13বিধ আইটেমটো GI টেগ লাভ পাইছিলোঁ, আৰু এই ভিতৰত খাদ্যবস্তুও আছে আৰু বস্ত্ৰ আছে। এইবাৰো বস্ত্ৰও আছে, মদ জাতীয় যিটো পৰম্পৰাগত মদ আৰু শুকান মাছৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা নাফাম এইবিলাক। আৰু আটাইতকৈ খুব আনন্দ কৰিব লগা কথা যে আমাৰ বড়োসকলৰ যিটো আত্মসন্মান হয়, সন্মানৰ পৰিচয়, প্ৰাইড অফ বড়ো পিপুল বুলি কয়, এই আৰণাইটো এইবাৰ 8বিধ আইটেমৰ 1 নম্বৰতে GI টেগ লাভ কৰিব সক্ষম হ'ব গৈ আছে। যিকোনো সময় আজি বা কালিৰ ভিতৰত GI ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো ডিক্লেয়াৰ কৰিব। অসমৰ এতিয়া মুগা আৰু গামোচা কেইটামান আইটেম GI টেগ লাগি গৈছে। GIটো এটা ৰিকগনিশ্যন হয়। GI ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চেন্নাইৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে, আৰু তেওঁলোকে ৰিকগনিশ্যন দিয়ে। আৰু তাৰ অৰ্থটো হ'ল যে যদি আৰণাইৰ কথা কওঁ, তাৰ যিটো এটা পেটেণ্ট ৰাইটৰ নিচিনা, তাৰ যিটো এটা অনাৰশ্বিপ, এইটো বড়োসকলে ভৱিষ্যতত আৰু কোনেও এইটো দাবী কৰিব নোৱাৰে। আৰু গামোচা যেনেকৈ অসমীয়াৰ আত্মগৌৰৱৰ প্ৰতীক, গামোচা অসমীয়াৰে, খালি ৱেষ্ট বেংগল বা উত্তৰ প্ৰদেশৰ যিকোনো সংগঠন দাবী কৰিলেও নহ'ব। এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো দিছে, কিন্তু কথাটো হ'ল যে আমাৰ GI টেগ লগাৰ পিছত আমাৰ দায়িত্ব থাকে যে আজি গামোচা GI ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন GI টেগ পালে, কিন্তু কিমানজন অসমীয়া মানুহ GI ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে যে আমি গামোচাৰ GI টেগটো ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু ব্যৱসায় কৰিম। তাৰ কাৰণে লাখ লাখ অসমীয়া মানুহ যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব, তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ যাব, গামোচা তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব। সেই হিচাপত ব্যৱসায়িক দিশত গামোচাৰ ব্যৱসায় ভাল হ'ব। এইখিনি যদি আমি কৰিব নোৱাৰোঁ, বিশ্ব বা পৃথিৱীত থকা বড়ো মানুহে যদি আৰণাই ব্যৱহাৰ নকৰে, আৰণাইৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি নলয়, GI ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, তেতিয়া GI ৰিকগনিশ্যনটো এনেই থাকি যায়। তথাপিও এটা ডাঙৰ এটা ৰিকগনিশ্যন হয়। তো তাৰ কাৰণে GI ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই সময়ত BTC কাউন্সিলত যিটো 2 বছৰমান আগৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে, আৰু ৰেৱা নাৰ্জিহাৰী তেতিয়া EM আছিল, আৰু 21বিধ আইটেমৰ GI টেগৰ কাৰণে আবেদন জনোৱা হৈছিল। এইটো প্ৰায় পুৰা হৈ গ'ল। যোৱাবাৰ 13বিধ আইটেম পাইছিলে, এইবাৰ 8বিধ আইটেম। थारैनो नोंथांमोना इउजि ब्रह्म सारनि भिडिअखौ नुबाय। हाग्रा एसे दानदों जोङो सिखा खंखाइजों। ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय, नैबे भिडिअखौ आंनो हरदों, फुलखौनो होनोसै आं। समाय नङा, लिडारफ्रा डेभेलप जादों होनो नालाय, नायथों हिनजावफ्राबो माबायदि थेला बोनानै जानांगासिनो दं। भिडिअखौथ' नोंथांमोना नुबाय, नाथाय ससियेल मिडियायाव नै बिदिखौ देखायनानै होयोब्ला खायफा मोजांबो मोनो, खायफा दुखुबो मोनो, खायफा बखिग्राबो थायो। मावनानै जानायखौथ' मा होनबावनो, स्वाभाबिक। गोदोनिफ्रायनो रावबो मावनानै जायाबा मोनजाबोफेरखायाखै, आरो मावनानै जाखानांगोन, बे गाव गावनि दायित्व। खामानिया आरो गेदेर फिसा थाया, खामानिया खामानियानोसै। नों सोरबा इन्जिनियार, डक्टर, प्रफेसार जानो हागौलै, अब्लाबो बै हाजिरा मावग्रायाबो बे समानै अक्सिजेनखौनो लागासिनो दं। बेबो नों जेरै उन्दुयो, बेबो मेगन मेसेबनानै उन्दुयो। नाथाय दुखु गोनाङा बैफोर समफोराव मालाबा मालाबा सोरबा सोरबा रागा जोङो, दुखु मोनफ्लाङो, जे नखर नखर साख्रि होनाय जासिगोन। ओमफ्राय जोंनि सरकारा फैयोब्ला मावनानै जानो नांले। ओमफ्राय औ, बै बन बोनानै जाग्रा बिमा बिफाफोरनो साख्रि हो, माबा मोनसे मावनानै जानायनि बेबस्था खालाम।
नैबेफोर होनग्राफोरनि भिडिअखौ खोनायोबा खायफा दुखु मोनो आरो बेफोरखौ लायो नै खिन्थु साभाबिक बेथ' मावनानै जाखानांगोन बयबो रावबो लिडारखौथ' नेनानै थांनानै थानो हाया आरो बैसिना जाबाय बेखौ जोंसो बुजिनांसिगोन बैसोरखौथ' बुजिहोनो हाला लिडारफोरखौ बिसिना बिदिनोसै खुगाजों थांसिगोन बिसोरो दा गोजोन गोजोन थांबाबो सानसे बिसोरबो गोमोरखानांगोन बेसेबांथो थानो 80 बोसोर खोब मेक्सिमाम 100 बोसोर आरो आजिखालिथ' थाला बिसोरबो गोमोरहैखानांगोन ओंखायनो बेखौ जों पाब्लिकफ्रासो बुजिनांसिगोन मावनानै जाग्रायाथ' जाखानांगोन नैबेसो आरो आंनि साननाया खिन्थु मालाबा दुखु मोनो किसुमाननि खुगा खोथा होनायफोरखौ ओमफ्राय बुंफिनजाबा बैफोर मानसिया लाजियो ओमफ्राय बैसोरजों थाफाग्राफ्रा रागा जोङो जोंनि बसखौ मानो बिदि होनांगौ बेफोरबायदि आरोना बुंनाया गोरोन्थि जादोंबा निमाहा बिनाय थाबाय बे भिडिअखौ आंनो सासे गेदेरमा सुबुङा हरदोंमोन नाथाय आं बिनि सायावहाय जेबो बुंनो साना मानो बिदि जानांगौ मानो बेखौ गाव गावनो बुजिनांसिगोन लिडारफ्रा मा टाइपआव बुङो पलिटिक्स राजखान्थि होनबाथाय बुजिदो गिलु फालु बेखिनियानो आरो आपडेट होनाया माबायदि जादों अननानै निमाहा